Bancada parlamentar, whose organização Resistência Sira, la beleza adere ba partido política Sira. Vice-chefe bancada Kunto, Luiz Roberto, hatua assunto ne ia plenária Parlamento Nacional segunda-feira semana ne. Deputado ne hateteng ema hotu bele halo contribuição ba raido ben Timor-Leste, li husi qualquer ato nebe sira halo ona ia ocupação Indonésia. Também ne parte husuba organização Resistência Sira, la bele sadere ba partido político, hode ignora tia ema seluk ne luta. Luiz Roberto hatou questão ne relaciona com organização Resistência Balong, nebe lamentável ho declaração conselheiro máximo partido Kunto foi na laisne. Boleh kau nampak experience itu ini kontribusi itu bayar rasa fitung ini ne, mas depois de ne mau buat sirang dema ketua fitung receita kataknya bosok tem lalu kontribusi kalau kan dia mau buat sirang ia telah bela sadar bahwa partai politik ida hore desakrita itu malu kita fui ida ne itu tuh ne kontribusi tanto yang momento ne bar la bar kita ini fatu great for by matura mosura Lebih haturu katak dia ngita mak bele hotu rete masih ada bele hao. Hao kala kule kono ba amne superior nia, sino memori nia. Se orang sang fitur sila katak dia angkat saya mak sino memori kule na boso. Ya esa anticipada cuando ia Oi kusi itu yang membawa sana narasi ke makai force sertifikat de bania ne iluso on fitu ne phone raida bas no memori anto kali kene bosok ne bagus sama membawa sering betul ya on sang seri ke timor dan ita tem que serviço independente tem que neutralizar mos itu sama la bela sadera pa partido ida katagyan ita mak bela tudo tem masih bela ita mak luta tem masih luta. Entretanto, Husi Bancada Freteling, deputado Marito Mota, considera a declaração conselheiro máximo contone normal. Também mori Bucarmos Nudar, membro organização Resistência Balong e Harailarang. Deputado Luiz Roberto Nian liga declaração bona memorinya liga ba fitu memang kau atakar klarifica itu hanesan bona memorimus hanesan membros fitu normalmente buat nebe maka fitu seralo bo momento mos declara kata atividade nebe maka sobaku bapa hasa bandera fitu mos animos halo ya tempo na ba nebe hawne kata aku idane layak salah buat tidak kata bomos yang turun nabar involve hanesan membros organização fitu tambah haus makanya saya responsable ida mesmo que responsable de ser nebe bolsita mate teona nebe aksir nebe momento sa baku bapa hau maksimoris ne ya guli taibesi asa bandera ia ratasan terus ida nebe tatu klarifica kata bomos la sala normalmente hanesan membros fitu bo temi ação dele obrigado sobre ida nebe. E a ocasião, né? Organização Juventude e Resistência, liu-se conferência imprensa ia semana kotuk, halo crítica ba declaração na imori bukar niang né, tambah considera a declaração ia ermera né lalos. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema hotu, atu reta informação atual diakliu kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no Farretutang ba media social hotu.